Ini aun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law niya man kanat hammuhu al-akhirah ja'ala Allah hinahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa ya'tihi min ad-dunya wa hiya raghibah. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyo in manusia in big concern niya in diaran niya pag akhirat niya. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu hinahu fi qalbi, hibutang sin Allah Ta'ala in pagdayasin manusia hapangatayan niya. Wa jama'a lahu syamlahu, hinangan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala mga dan dumagpak mo kay mo rizki mo. Wa ya'tihi ad-dunya wa hiya raghimah, murul kay mo in dunya wa halakan niya. Aun waktu ikaw niyan, di na makansub na ako, di na kamo na sadya, di na kanyo na insinyan. Subhanallah, bihat tuhat in sifat sin akhirat bang mo sa iyalok murul kay mo in dunya. Yung problema rin di amo in hikar wa hadis law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kanat hammuhu ad-dunya ja'ala Allahu fakrahu bayna 'aynayhi wa farraka 'alayhi shamlahu wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isiyo nagdara sinamo in big concern sin kabuhi niya pag dunya abon kawan tagupat jam business minsan haram na. Aun waktu kalupanin pagdakwa, aun waktu kalupanin pag-akhirat, aun waktu way nahak sinamuin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu fakrahu bayna aynayhi, hibutang na sin Allah ta'ala in kamiskin niya aunan sin mata niya, wayron na kakitaan niya amoy kasanyangan niya alta niya. Tapos lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farraka alayhi shamlah, pasigpiton sin Allah ta'ala pagdatong sinadjikipon kaniya. Uslong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihanin tuyo mo dahil sin mahinat pamahapon nagalagkaw sin pag dunya mo kalupan mo pag akhirat mo wala ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, wayron magdatong kay mo ng rizki malingkan amura in kadar kay mo.